Mu masaha make yarangiye mu Ruhango aho bita kwa Yezu Nyirimpuhwe, nibwo hatangajwe ko hafunzwe n'urwego rubishinzwe ari rwo RGB. Basohoye itangazo bavuga ko bahahagaritse by'agateganyo kubera ko hatujujwe ibisabwa. Ese impamvu nyamukuru bahafunze ni iyihe? Tugiye kubirebera hamwe muri iri tangazo basohoye kugira ngo buri wese abashe gusobanukirwa, amenye impamvu bafunze aha hantu habera isengesho, aho abantu benshi baryitabira bitewe n'ibitangaza biberamo cyangwa se gukiza abarwayi. Rero reka tugaruke kuri itangazo turisomere hamwe ibyo bagiye bavugamo kugira ngo namwe mumenye icyo bashatse kuvuga ni igiki, ndetse tunabirebere hamwe ibintu bavuzemo kugira ngo babashe kuba bahahagarika. Reka rero turebere hamwe iri tangazo. Icyo usabwa ni subscribe na like na comment kugira ngo tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha. Nk'uko tubibona rero, iri tangazo basohoye bavuzemo ibi bikurikira: impamvu guhagarika by'agateganyo amasengesho abera ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu karere ka Ruhango. Nshingiye ku itegeko nimero 56/2016 ryo kuwa 16 z'ukwa 12/2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rikanagena inshingano, imitunganyirize n'imikorere. Nshingiye ku itegeko nimero 72/2018 ryo kuwa 31 z'ukwezi kwa 8/2018 rigena imikorere n'imitunganyirize by'imiryango ishingiye ku myemerere. Nshingiye ku mabwiriza y'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nimero 01/2025 yo kuwa 6 z'ukwezi kwa 3/2025 yerekeye ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku myemerere. Nshingiye ku isesengura ryakozwe ku bwitabire n'imitegurire y'amasengesho ngarukakwezi na ngarukamwaka abera ahitwa ku ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe muri Diyoseze ya Kabgayi mu karere ka Ruhango, Intara y'Amajyepfo, byagaragaje ko ahantu amasengesho abera hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. Aha twifuje kugaruka ku masengesho yabaye ku cyumweru tariki ya 27 z'ukwezi kwa 4 mu 2025, ahabaye umuvundo w'abantu benshi ku buryo bwateje impanuka, abantu bamwe bakakomerekera. Mu rwego rwo gushaka ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abasengera ku ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe, turabamenyesha ko amasengesho ngarukakwezi na ngarukamwaka yahaberaga ahagaritswe by'agateganyo kugeza hashyizweho ingamba zituma hatazongera kubaho ibibazo byashyira abahasengera mu kaga. Mugire amahoro. Nk'uko mubibona muri iri tangazo ryasohowe na RGB, byandikiwe Musenyeri wa Diyoseze ya Kabgayi, bagaragaje ko ikibazo nyamukuru
cyabiteje ari umutekano muke, bakurikije iri sengesho ryabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane mu 2025. Rero RGB ikurikije amategeko yahise ibona ko iki kibazo cy'umutekano muke wateje ibyo bibazo byo kuba bamwe bahagira ibibazo bakahakomerekera, ihita ifata umwanzuro w'uko haba hahagaritswe by'agateganyo kubera ko hari byinshi bisabwa bataruzuza kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Rero icyo kibazo cyo kureba uburyo umutekano w'abahasengera waba umeze nikimara gukemuka nibwo hazongera hagafungurwa, cyangwa se icyemezo bazafata bakakimenyesha abakirisitu cyangwa se ababifite mu nshingano. Rero ndabashimiye mwe twabanye kuva iki kiganiro kigitangira kugeza kigeze ku musozo. Icyo usabwa ni subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ya buri munsi. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.